لسرفه مجاری امی راوستین یعنی افسی روشن هر کس مرق دیکت هر کس حز دیکتن بزانیتن یعنی بوچی اف ایرشا و یا هووانه یا دلتزین لباکوری کردستان لنسیبین رودایا ده یک دم دا 5 کسین به گناه بین کشتن من میوانه که برئیس حربی جلال الدین کو دایکاوی و برایکوی ملا احمد دوی ایرشا نسیبین دا جان خو جدز دابون کاک حربی تو بخیراتی سر خوشی لوادی کن خدا انشالله جه قربانیان بکته به حشتا برین و صبر و هدار بدته هوا کاک حربی افسی روشن یعنی لسر ریدان در باز دبن حتی نوکه چه زانیاری گهشینه دسته هوا که هنگ بزان بن افکینه بوچی هاتینه دریکوان دا بوچی او کشتینه چگوتی وان یعنی تشتکی نوکه دسته هوا دا وکی یعنی کسوکارن قربانیان سپاس بوده سپاس بو کانال وکو ابرو ویدی دارم سپاس بو همی وان هاولاتیو وان دامو دزگین کو هف خمن گل اوی ریدانه هنه یا دلتازین کو حقیقت ریدانه که ناخ هر انسانه که تهجینید جبلی کو ام بحثی خیزانت خوب کن کو وکو که یعنی مصیبت که مازن السر خیزانه مدائینین سپاس بو هر کسی که افرو جاوری انجام بیتن ام جی وصا حضرت کن کو در انجام دوی بابتی ویتن دیار ببن چونکی وقت هات ایدی اف بکوجی تنه یعنی اف بکاری تنه یعنی اف ریدان بدرستهی بهت دیار کردن بو هم کسو کارت قربانیان هر وصا بو اوی خلقه که کو جاوری کو اف ریدان هنه یا نمقبول الدف هر مروفه که بطایبت هم بحث کن وكو زانياري حقيقة حتى نوكل بردست نينن كشهاد يكرنج بركو فعلا سنور دار كرينا وبابات جريدا يب لكولينة هيركو أفجي أفليكولينة تاني بتر دزجهت بيواندي دار تركيا تنا أنجام دان اف لكولينة تانيجي ام هش نشوينت نفضل باعتبار ام حتى نوكجي تعزيفة مجينين الدهوكي اب انا خدي دوسيهات يا بكرن القبالي هردو خزانان و یا تشتی دیار تفیری دا اوکو وک آماجت تکرن بکوش سرکی هاتینه دست سر کرن بس او بکوش تا رجوانا چنده عدد چنده ادناف بینا دیار بوناوانا وکو رجا دوسی آخفتن هنه نت فرمینه چون که امنشین آماجه ببکین بحث 5 کساته تکرن گفت 5 تنه بگفت که دام پیدام اعترافات به توانه دا کریه و هیچ زانیاریک لسر تان باران بکوجان هیا کوبریانها پیوندی دیگل وها بیتن یان هاتو چوا دهوکی هکر بیتن کو بریانها برای و خودش راضی بیت مال احمد هاتو چوا ترکیه گلک دکر ماستر خول ویری تواکیریه طلبی دکتوره بوا یعنی گفک هیرشک ناحزیک بینوان دا هبوا و هیچ زانیاریک تشتک هاجی هبوا وكو پیوندی کو دگلوان بکوجا اصلا ام بکوجا نزانین کینه یعنی ناو و نشانتوان ندیارن وكو پیش بینی که آیا کشه که حساب ویشه و یانجی افجوره بابت ده هبیتن ام پیچ رنگه که وی بابت استبعاد کن باعتبار ماستر 2017 مال احمد خلاص کریه و 2023 و روزان ازو برخو شهید مل احمد تنبیک و مل ماستری خاندیه یعنی هاتنو چونه که زور آسایی بوا خواندنه که تمامی آسایی خلاص کریه و الویره فرمانبری و امام و خطیب بوی الویره که وقتا کشید ناکوکی یا خلافی یا جواکی یا خیزانی یا تخینداری اوید ناف بینامه دانه بوا اصلا صور کم اف بابت هنه از بحث خیزانه خوب بکم خیزانه دی چند اف اودیه هبویه دیف وکی ام نیاسیاره تیکین وانا چه کشت خلافی و اف بابت تنه نبوینه تا هندی ام پی ات آگه دار بس دویتن اف بابت بیت یه وکری بیت همی مفتوح بیتن نظانید که درسته هی بضابط دی بیت چه کشه دزیه و شلاندنه و پاره بویا یانجی کشه کدی هیا کو ام ویت همی خیارات تفکری بن راستی و لیکولین وی دیار کتن لیکولین یت هیر یت دادگاهی یت پلیسی یت امنی اوه بتا اکلا کردن بابت هبو ماجی بو خلق کجی دیار بیتن باشه همون خلق هرم کردستان در و هرم کردستان یعنی حس کت مرقه بزان بیتن یعنی همید گل هوا هف بشت خما هوا نه لان سیاسی الهرم کردستان سروک بارزانی سروک هرم کردستان
سەرۆکی حکوومەتێلانên پەیوەندیدار لەسەر خەتێنە دیگەل هەوە چ گوتیە هەوە ینی چ سوزێک دایە هەوە و ڕۆژێن داهاتیدا ینی vê êrişê بۆ هەوە زەڵال بکەن سەدەمێن وێ بۆ هەوە زەڵال بکەن بکوژ بگەهنە حەقین خوا سزایên خوا كاك عباس اف بابت يعني شعور خلقك يتقال مدى ام برست نرخينين ام سباس دارت هر هاولاتيه كينا هر كسا كينا هف خمي خمامه بن اكيد خلق هم خلقك عام بمتاثر باوجاوريه وتفاعلت قال تعزيه ماكليه هم جهه بيوندي دار جيل سرخط بوينه راستي سباس بو هر لايكي افروجي سروكي دي سروكي هريما كردستان برسني چفران بارزانيت پيونديه دا اما جپندكيليا كو هر دسبكي ام سر خط بوينه و ما پيوندي بوانا كلينا و ام دل سر خط بردوام بين تا اف بابت هني وكو هاولات يدخو ام خميج يدخوين بسپاسي طبعا وكو اركي سر هرمي وكو بسپاسي وانا جيت كان كو اف برپرسياتي هل قرتيا هر وصا الدزجين اداريين باريزغا دو كجي وكو باريزغور وكو همي جهات اداري الفيري راستيت السرخطن وكو فشارك بول سر رخ جهات حكومي هر افرو بيوانديا سروك برس مسعود بارزاني جي تلفون ماكريا هف خمي وتعزيه الماكريا سباسيويت كاينو اما جابن ديكيليا كو عمل سر خطين خماميه كيشايا ميا وروصا ما وكو حكومات جي از متاكدم كو يبقى اركي خورات بيتن افا بوما جرينجا تشبركو كيس ايدينا كيس كا خزانه كيس هاولاتين هري ماكينه قربانيه هري ماكينه افرو هم مؤسسات هريم كردستان وكو حكومات وكو جهات بمعني هم وكو هاولاتي جي افرو خوب في كيس دنا زاني جبر هند امد بينين يلسر خط بس يا جرينك او كاك عباس ام في نقطه جرينك بدانين اف بابته دي جالك طا فيجيتشن ودا اف بابته جالك زينه تمراندن ادفيتن اف شارتها زيدت اللي بهن واف بابته تبقى تراده كيكو بكوجت هني مادام هاتينا دست سر كرن بابت زي بيتا اكلا كرن زي ملامحت وديار بن بيتا ديار كرن بو خلق هني و سزادانك عاجل الجلفان بكوجان بهتا انجام دان كاك حرب يعني ما بس تاتت شيء اگر زينتك آلي كرن دي جالك تاجيتشن يعني گمانك في بابتي ده هيا هست گمانك داجيتشن او بيتن جالك كاك عباس موضوع نگومانه موضوع جي اوكو هر بابتك جالك فكشا دي ما هي جالك بوچون دي جالك اطراف بهنات دا كيس بيتا فاربرن كو افك جي ام جي ترسين ولا بيتن جبركو كيسك نوكا توانبار گرتينه ده صلات حكومات هرم كردستان راستا بي اركي رابوينه بس يا تمام كروي او كو دقال ده صلات حكومات تركيا اف بكو جيتانه درست كيس بيتا راجهاندن وبيتا يكلا كرن سزادانوان واف جهات شكاك حربي شكاك عباس راست افان توان اعتراف كريا بس اعتراف افانا او نكافيه كو او تني انجام درن كينا بشتراكو اف انجام جهاتيه اوش بيتيا جرينك بيتن هم بو حكومات هرمي هم بو وكو خزانه تمام شكاك حربي اگر كرتي برسوام دي لغوري ديفچونين هوا او زانيارين گهشين دسته هوا يعني لانين پيونديدار تركيا الباكور كردستان جدي سرختن یا نه كاتشاو ازت بينم حكومات هرم كردستان وجهات او بيواندي دار سرخطن سوباسيفا مالوريجي اف شعور كريا كو فشارك زيدا السر از توقعت كان فشار جبركو هرم كردستان بيواندي السر الويري فشار هم هولاتي وخلكك وحدث يهوفانا يدل ايشه ما وصديتي او جيل سرخط بس او سرخط جيثقه منين دفتن حتى بابت اكلابيت ام دشويري زانين جديات كديار بيدارين دمك نزيك ده بو نرينا قشتي هرتش اشكرا بيتن و بكوش بگهنه سزاين خو برئيس حربي جلال الدين لدوه كستودين مدقل مدوي قالك سپاس